Harlong Jue Youth Football Camp Tournament Kapathu Kipang Chengpon. Football tournament ang dung gitialong tungjang atum katsipahai pon. Football atai si okprana phan ke mesen hormulo la si sport mate ke pathu ke akinang sot binong la sonje Harlong Jue Youth atum pen owe kimi ato phan panong pipon si football ka pathu ki bi ke pangcheng. Nizangkar Banglong Harlong Jue pathu aklamalong wosika chikloni phai kep ar ni pen football tournament ki bi pangcheng pon tanglo. Laso ke pathu la ke knockout aron pen si pangcheng pon lo. Lason se tirkim FC la pen rong chingdon FC atum pen si pathu pangcheng pon lo. Laso long aluhia man pen ga chetong dun la ke BJ ba em so chenga long ame pu pritom rong pya hin pen sila bangso ke pathu impu pon lo. Tirkim FC la pen rong chingdon FC atumang bong pathu pangcheng pon si rong chingdon FC atum pum phopen tirkim FC aphan parem pon lo. La hinia timang bong tamit thangna da ke songa be pin pen si pathu pajut pon lo. La bangso ke pathu pon along arona teng pen sila hin hin tame kroi dun lo hamren pen rostom inti report Malong News. Hongkam bathu aklamalong Hongkam Sport Association hin pen cipatir piponsi kalitang sarmentrang amen pen ingdeng hini football tournament kar bikur phambong kedam tangaru ni phaing kore hini surinra ing kore hini bhomkuru arni pen pathubong bang bonglo bosing ni phai kep arni abangke angdung kiti paman ponlo labang so angdung kiti ponalong ke cipati pon laki tungjang FC la pen hanjang FC atumang bongsi pathu ponlo labang so kapathu ponalong cipahai pon laki tungjang atum pum trok sila pen hanjang atum pum di pen sike hai gerem patini pon labang so kapathu along ke cipatir pi pon laki tang sarmen terang asupu akleng bida terang pen se cepatir pi pono la pen angdung kiti football tournament ki bi pono long alhi sar puaman pen kacetong dun joy chadra be karbi customary law chairman man sing teron long rikre hini sar habe ame pu babu timung rong khang lam chairman long ki teron hongkram sarkari gaon bora la pen rong asar thia tum chetong dun sing samjin pen pachun pon wathap lang so pen khorching teron report Malong News. Ni labang so da football ang dung gitu long nang dina chitong dutan kwaning samlo alam mange niltum ning sampi ate niltum rong barim pina ningkan faruki sirkera ningkan hokkera hin ke sengarong pina kasi nildunga ador ho ada hongkong ador sorong pina kasi karbi akai bange niltum dai isi rong di sengarong ini eli apra mena niltum karbi kur po bang patupon bo semi non sport association a committee sengdet pen pining saru ke cengku Lapu oh my ahin pena nang kera bang cetu du sonte ni raben la tang ni du kongkram bgali la ves kar biang longan ke nang kera nang cetu du sia kimi itung khai isia khai pi pena kasi khai pi bi sai du nge kar bi kur poilo itung ke thenai tante nang li non ube kimia tumhan kopia message ping tung labang so kapatu son anna nili piang tung mang la poilo je kar biang long sport season hin ben da sport season dolo la pen lada kapathu kupike hormon raja tanang li thaipo la pen nili chingwai pon ani seta da kongkram sport season president mana nili tuningri la pulok alang tumang bong pachpat future ta bang chokelo akus ban pineng pulo asila tumhan prabjing ben kusaban pipo asi kapathu tumang da bori chena po dor moheta theglong lo akhela ing ton ko ji ke milu buji nili ning dolo sijame Lasokar bikur pho khela det polam litung ke yo ke front mata khela kapathu pensi tigi kapathu bang ke adu beta chitu ni sama ini di labangso orang apum kapathu galong ini di ining kang samdu na bang kala sonse ke heglong lo non owe ki miatu kelang pentae ke ining arong pi ka sonse heglong ke apor gol pilong leno amuni ratum ogrenga puma bang eri dunde lason api dun kriti lang thume pi laben latum hinta so bol ka chupachona bang lang mi pi lai pen sinini ya bang ke ininga rong tuna ret pinia khela bang ke sinon o emi tum non asonyong si pathu bom putang lote mo etum dak hongkram chot kali pijo pen ke dipu lapen ke dambom si guhati hoitu mo bombe dilhi ta leji pusi pinini ke teklong angring ke sonsi teklong ni kasik sak bangai thang da be sitame kachi sik bangai la son hai ladak bang sarkar be nang pilo stadium nang pilo sitame lajong si tanglo usante orkar banglong si lihi pusi matha hai first prize 1 lakh second prize hai 1 lakh si 1 lakh si pusi matha lo sita ningtuk me on
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.